Evo, ovo je sad iz prve ruke. Žrtve potresa se upravo prisilno cijepljuju. Imam informaciju, jučer u Sisku jedna starija gospođa od 70 godina bila je smještena, dobila je krevet u jednoj športskoj dvorani i u 5 sati je došao tim za cijepljenje sa šatorem njihovim vani ispred te športske dvorane. Svi koji su bili u dvorani morali su izaći van i vani su onda ljudi cijepljeni. Ta gospođa je rekla da se ne želi cijepiti. Na to je voditeljica tima njoj rekla neka nekog pošalje da odmah njezine stvari vadi van, da donese van iz športske dvorane. Da ona više neće biti puštena u športsku dvoranu na toplo i na suho. A van je bil mrak i kiša je padala. Ona je, ta gospođa, rekla da se hoće iti unutra po stvari. To su je unemogućili i rekla nek neko drugi ide. Sad si malo da mislite, ona stavlja unutra sve svoje stvari koje ima, mobitela i sve, vani je. I ovi ju ne puštaju unutra, Crveni križ ne pušta unutra dok ju ne cijepe. Znači ljudi se prisilno cijepe. Ta starija ženska, ona pristala, kaj bude, ima 70 godina. Ona unutra u športskoj dvorani pitala jednog mlađeg muškarca da je se on isto nije htio dati cijepiti. I rekli je, ne, nisam, ali kaj da radim sad? Da budem vani na kiši. A voditeljica tima koji je cijepila rekla da nju nije briga di budu oni išli koji se ne daju cijepiti. Ljudi, laž je da vi imate izbora. Vi takve situacije nemate izbora. I ovi budu stvarali takve situacije da nas sve pocijepe. To je prisilno cijepljenje sad. Ovo je kriminalna radnja. Sad bi trebala policija ziti van i pohapsiti Crveni križ kaj to dela. Pa gdje mi tu sad živimo? Kako je ovo Hrvatska? Kako je ovo domovina? Gdje te ono budu ubijali i trovali ili izbacili van? Da se mi da to borili. Za to smo bili vrato. Gdje su sad branitelji iz Siska i iz Petrinje? Zakaj ne brane ljude od tog cijepljenja prisilnog? Ljudi, dignite se. Sad je bila ta žena na redu i ta ekipa u toj športskoj dvorani. Sutra budemo možda mi na redu ili vaša djeca.